rra, o le kgosi ya dikgosi, o le Modimo yo senang tshimologo le ha ele bokhutlo, Modimo yo sa fetogeng ka gope, Modimo yo tshwanang maabane gompieko le go ya ka bosakhutleng. Ra go leboga Jehova ka letsatsi le le ntle le le tshwanang le le rra, re bontshitse tlhabo ya letsatsi Jehova mo lefatsheng le la batshedi rra ka lebaka morena. Mme ntate wa ka mo letsatsi la gompieko lebaka le o re fileng letsatsi le re tshwanetse gore re le diragatse Jehova. Thank you morena gore sireleditse rra mo bosigong bo bo fetileng, gore pepetleditse morena go tswa ko mafelong a farologaneng rra, dipelo tsa rona rra tse di gamoketseng botlhoko Jehova o ile wa di bofa wa re tshegetsa morena wa ka. Ntate wa ka ke a go leboga rra, ke a go leboga morena le ha re simolola tiro ke ye Jehova. Rona morena ga gona sepe se re se itseng se re ka se kgonang ko ntleng ga bolenteng jwa gago Jehova. Re laletsa bolenteng ba gago Jehova ka gore bolenteng jwa gago rra bo dira pharologanyo mo matshelong a rona Jehova. Ra go leboga rra ka mongwe le mongwe o tlileng fa, re bogela batsadi ba lesika la kgaitsadi ya rona rra yo setseng a furugile mo lefatsheng le le ka kwano Jehova. Re lebogela ditsala Jehova, re lebogela matitšhara ra barutabana, re lebogela bana ba dikolo, re lebogela batho ba motse hela ka kakaretso ba ba ka tswang ba tswa mo mafelong a farologaneng Jehova. Ra leboga Jehova ka tiro e morena rra. Ntate wa ka a ene tiro e pharologano, ga ra tla fa go lela morena, re tsile go ipela, re ipelela mo gaka rra yo e leng gore o lole ntwa ya gago Jehova rra, a tshegetsa tumelo Jehova ka lebitso le le maatla la morena rona Jesu Kriste. Ntate wa ka nna le rona Jehova, mananeo otlhe Jehova rra ra neela mo diatleng tsa gago rra, ke neela batsamaisa tiro ba tiro ya letsatsi la gompieko e manontlhotlho e morena mo diatleng tsa gago Jehova, gore rra ba fe botlhale rra, ba fe nonofo a ba tlebe ba re eteletse pele o ba segofatse Jehova rra. Bangwe ba santse ba le mo tseleng morena ba tla Jehova, katela dikhuti mo ditseleng, tlosa dikgane le dikgopi mo ditseleng Jehova rra, o ba sireletse, o ba segofatse go fitlhelela morena ba goroga mo lefelong le ka kwano le Jehova. Tse tsotlhe morena re di neela mo go wena ka leina le le maatla la morena le mmoloki wa rona e bong Jesu Kriste. Amen. Thank you, Chaplain. Re ka nna fatshe ga re tswelela le lenaneo la rona. Pina e ka bonyetsena e re tla be ra emisa school head Ramotswa JSS Mrs. Makala. Ke dumela gore pina eo ke lo e neetse ba gaetsho ya re ga rena motswa tlhomamo, ba le senang natso lo tla share ba bangwe le tla utlwa mo melomong ya rona. Ga rena motswa tlhomamo, basadifa onolifa renelimo hopura Kabonele
fa ke dira thato ya gagwe o mpakanyetsa boikhutso re le fano re a dumela gore monkane a rona o ntse mo boikhutsong jo bo nitameng jwa maemo a go godimo kwa leng teng. Hallelujah. Ke tlabe ke tlotlile mo go kgwane Mama Kala. Thank you so much, my school head. Thank you, ma'am. Thank you, Director of Ceremonies. Good afternoon, esteemed guests, ladies and gentlemen, students. You are welcome to Ramotswa Junior, and thank you for taking your time to join us. Today we are gathered here to remember, to honor, and to celebrate the life of our colleague, Lesego Ambrosius Mokgweetsi. As we move through the program, we will have time to share memories. We will have time to tell exactly how Lesego lived fully and with love. Once again, ladies and gentlemen, let me thank you for your love. Let me thank you for your support and for being part of this community. You are most welcome, Beso. Ke a leboga. Thank you so much, school head, Mama Kala. We are moving on with our program. Most of I can say, Betsu. A clip of remembrance. Is it ready? Make it a kopahori. Betsu. I am humbled. Observe a moment of silence. Just a minute, for a minute. Rekaimela katinao. Haba zenya klipio jamonawona. Moment of silence. Students. Thank you. Thank you, Jesus. You may sit down. Thank you so much. We are moving on to the introduction of guests by Miss Rubona. Introduction of guests. Hamodi Molite, Hayo Matata, Hamodi Molite, Hayo matata, hayo matata, hamodimo alite. Hayo matata, hamodimo alite. Hayo matata.
tsamaisa tiro ka letsatsi. Mme ke simolle ka go dumedisa batsadi ba rona ba ha Tafoleng e ha godimo, ke ba dumedise ka leina le legolo la ga Kgosi Jesu ka ditafole tsa bone tse di harologaneng. Ke bo ke tsena jaanong mo go itsiseng gore gone mme botsadi jwa rona jo bo ha ke bo mang. Ke tla simolola ka go itsise Vice Council Chair wa Ramotswa e bong Re Honorable Bernard Rantuana. Ke be ke itsise our Chief Education Officer Southeast Sub-Region gone mo Ramotswa mo, me ma Daily Makaya. Ke bo ke itsise bo mogokgo ba re nang le bone kana bagokgo ba re nang le bone mo tsatsing jeno. Me ke simolle ka motsadi wa me mo Ramotswa Secondary School kana Ramsek as we are popularly known, me Mama Kala o setse le mo le a ene ha. Ke be ke itsise mogokgo wa Moedi College, me Manageng le Matlhabologo nageng. Ke bone mogokgo wa Taung CJSS, me Tebogo Sebodi. Ke bone mogokgo wa Mabopane Middle School, mo Lefapane. Ke bo ke itsise ofisi ya rona ya Southeast Sub-Region, here represented by Ms. Tamwako, Principal Education 1. Ms. Tamwako a patilwe ke Re Andrew Ernest Enele, Principal Education 1 le ene mo Southeast Sub-Region. Ke tla itsise jaanong baruti ba rona. Moruti wa rona o sa tswang gore Ratella Re bona leina la gagwe le kwadilwe ha, our chaplain from Moeding College, from Bofas. I beg your pardon, sir. All the same, you are welcome, sir. Ha ke tsora bona le baruti ba bangwe ba ba sa kwalwang ha, mme ke ba ikokobeletse ga ba le teng ha le bone ba supe ka. I'm told that Reverend Dumi Mwalefe has arrived. Moruti wa me, you are welcome. Ke kopa go itsise deputy school heads here present. Simon Leka motsadi wa me mo lapeng, mme Masgaetso, deputy school head Ramotswa Junior Secondary School. Be ke hetela go go HOD ba ba leng hano. HOD Ramotswa Secondary School. Let me start with our host, Matau. Oh, she's over there. This is HOD Springbok House, Ramsek. Ibekia Koro Memamo Pato, HOD Buffalo House. Thank you. Kibeke hitela go baemedi mbarona ba di union. Kita babala jaka ba kwadilwe ha. Mme ke ba tutile batsadi ba me.
Ke bona Re Kabelo Lecha, who is the vice chairperson wa Bofas. Alala, comrades, alala. Alala. Ke bona Mr. Benjamin Sema, ile ene chairperson. Alala, alala. Alala. Ke bona Me Buntlugile Tufitile, our regional chairperson, Obesetu. Alala, Mosetu, alala. Rarona, Ikoko Belise. Ebe ke bona Izobo re gape ya nka mmetsa batho re motsi wa ke a leboga, a member of Bofas committee. Viva Ramsek, viva! Viva! Ebe ke bona Re Albert Hadiele, our Bofas chaplain. Ke ene yo. Ke tswela ke ya ko BTU, ke bona Kelly Baituti, BTU regional organizer, Ramutswa. Viva BTU, viva! Viva! Ebe ke bona Tebogo Metsia Bangwe, BTU. BTU. Auhule, Bukatwa, auhule. Re Patrick Mukwezi, BTU Tertiary, Alimora Mutwa. Ke bona Mr. Mandu, BTU, pastor and counselor. Auhule, auhule. Ke a go lala ke kubilo mo magopane. Ke a go lala ke kubilo mo magopane mme motsadi ke wa ka ke rapaletse hatshe a mpetse ka dithupa ke amogela our honorable councillor for Magopane East e bong Re Jeffrey Tantu. Thank you, sir. Ebe ke tswela ke bona me Gorata Areke, who is in the gender committee ya BTU Ramswa region. Alala BTU, alala. Alala. Ebe ke bona Mbula wa Boitshwarelo, BTU pre-primary Ramswa region. So far, botsadi list e ke tshwereng ha yone eo. Ke dumela gore ha bona le ba ba gologileng motsamaisa tiro o tla tswela ntse a re ba itsise. Thank you, directors of ceremony. Lenaneo la rona la tswelela betso lo amogelesegile thata baeng ba rona ba tlotla ra le rata dintša di bofilwe le tota ga se gore a rena dintšha ka kwa mme hela ha tse di re tlholang re di bona di tsamaya-tsamaya di bofilwe matlwana a boitiketso a ka ko morago ka kwa a mangwe a ka ko a dwinile phuthulogane hela bagaetsho re tswelele le tiro ya rona masisi ke tlabe ke nutlile Ramsek staff gore ba potele ka kwano ke bone ba ba latela mo programmeng go tla go refa an item le ka tla ka kwano betso ke letsogo le matla ke letsogo la Jesu wa me ke letsogo le matla ke letsogo la Jesu wa me ke letsogo le matla ke letsogo la Jesu wa me ke letsogo le matla ke letsogo la Jesu
Kilito holy mata,
ra le leboga Ramsek ra tswelela le lenaneo la rona re tla bo pina e re tla bo re tsenya re tla bo re tsena mo di speeching tsa rona jaanong ba gaetsho ke tla kopa gore family representative a ipaakanye yo moemedi go tswa ka ko lelwapeng la bora mokgweetsi la ngwana wa rona a ipaakanye go tla bo go latela ene jaanong re tla bo re tsere pina betso ke tla be ke neetse mo go lona pina eo botsadi a re tswang ka yone ga re emisa motsadi wa rona go tswa ka ko lapeng Yo tshwana le morena ke mang? 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 word of encouragement le fokola khothatso mme lo tla rinela diatla metsing le tla tla go bohelelong morago ga di speech. Thank you. Ke re butlile ra se ba ke sa gago. Bere bere so ba mali. Ke bidwa offense Philemon Mophetsi ke ntsala e meyore mo putakanetse yore mo se go botsong sa gago leo mme le sego Mophetsi ke ngwana wa garakgadi mme mmaagwe mo letsalong ke ene yo tlhatlhamang moswintate na ke le ngwana wa ntlha mo letsalong go beetso ke re mme le sego Mophetsi o na le dingwaga e ntse e le motlhatlhelela dithuto o dirile ka lobaka kwa sekolong sa Moeding mme ena re go tswa letsalong ga ntse re bola re bodile mmogo sentle hela re tshameka mmogo ya raro mme le sego Mophetsi ke ngwana wa bobedi mo letsalong o na le mogolo wa rre mme ga ke tsora o teng gone ga mme ga se o tla ba tshwere ke tse dingwe ditiro ya lo ya ka re le mo mathateng yana botsadi o na le monna wa mosadi o bidiwa ke Naope e makanya ba go bone ntsala ke leo ba tsetswe ba le bararo yanong ka tlhoko go lesego mme lesego Mophetsi a re sia mme ke re mme lesego Mophetsi na re ga ntse mo tsamanya sebaka re ntse re bola lo botsadi re le mo dithutong a nna a nkgobera nthare malome mme ke tla go sala morago le nna ke tla ikita ka thupana mo dithutong
ke bua yana ile gore ile ka dingwaga tseo ka ngwaga 1994 ke le moithuti kwa sekolong sa Kagiso ke ne ke sa tswa go hetsa lekwalo la foromo ya bobedi mo sekolong se re mo go sone se antare le nna malome ke tla go ka katlela mo gatla go kutung ke tla go sala morago mme e rile go ntse go ya ngwana wa ga Rakgadi a fenya dithuto sentle a hella a ile dithutong tse dikgolo ka ga lefatsheng la boagisani ka fa o na le kwa Bloemfontein kwa ileng ga hetsa teng a hella a tla go nna motlhatlhella dithuto yalo mme e rile ga simolola go nna motlhatlhella dithuto o diretse kwa motseng wa Otse mo sekolong segolo sa Moeding mme e rile go ntse dingwaga dia ke na le ngwana ke wa mosimane e leng wa bobedi le ene a hella a bonna moithuti gone kwa sekolong sa Moeding ngwana wa ga Rakgadi beso o na ntshwaretse ngwana tota go le go golo ngwana wa ga Rakgadi na ntshwaretse ngwana botsadi beso mme e tla e re mo tshimologong ya ngwaga ono a nna a buisana le nna ka moswakela tsebeng a nthare malome ke tshwanetse go fuduga ke tsile go berekela ko gae le nna ke go setse morago malome ke tsile go berekela ko gae mme a re nako ngwe re kopana a intepodisa a nthare malome kana o bona ke tsile phudugong mo gae yana ke ka mabaka a bokoa ke bokoa malome nna ke tsore bokoa ba me bo a reng mme a intlhalosetsa gore bokoa jo ja gagwe ke eng e le nngwe ya dilo tse e leng gore ke kana mongwe mo mmeleng ke gone ka mo e tla e reng mo bekeng e fetileng ka letsatsi la botlhano fa ke gorola ko mmerekong ka fitlhela mafoko ko lapeng motsadi mme wa me a ntha a re maha ra ngwana go le ngwana ga ba ntse ba lia ntsala o re siile o itse ka sala ke le mo kgakgamalong e kgolo ke re botsadi beso re latlhegetswe botsadi beso mme mmaagwe go be a le teng fa ga gagwe fale nako e ntsi konokono e kgolo ke ka ene ngwana yo ke re botsadi beso re latlhegetswe ga mmogo le lona baithuti mme ke re baithuti ba gagwe go motsegang bo ngwanaka go motsegang modimo teng ka dipesalema tse tsotlhe mafoko a me a kalo botsadi ke a leboga motsamaisi ra leboga ra tswela jalo le lenaneo la rona ke tla be ke kopile di supervisor tsa ga Lesego Mokgweetsi e bong our deputy school head Miss Gaetso le senior teacher practicals Mamolusi ga ke itse gore a ba go bua jalo ka go tlhomagana ga bone kana go tla bua a le mong o ya malatsi a botshelo jwa me ha ke boi fesipe o ya malatsi a botshelo jwa me ha ke boi fesipe. Ke le dumedisa futego ya modimo ntetleleleng ke re protocol observed a modimo a Lesego hatse a phatsimise seatlhego sa gagwe a modimo a le gomotse a le utlwele botlhoko re mo seemong se se botlhoko gompieno ba gaetsho mme le ga go le jalo ke kopa gore a re opeleng we are here to celebrate her life akere a kutlwe botlhoko e se ka ya re itsa go celebrate botshelo ba gagwe ba gaetsho ke tlo go bua ka
Ma Mokgweetsi, Lesego Ambrosia Mokgweetsi. Ambrosia e le modiri wa rona mo RSS. Ka bone babedi go ha ke tla bua hela ka work history ya gagwe. Malome o setse a nang go tsetse dingwe. Ma Mokgweetsi o na ya kwa Afrika Borwa. Go university ya la iko Bloemfontein e bilwa go ke yone Central University. Go ithutela dithuto tsa commerce. Ena re ga hetsa ministry wa rona wa basic education wa Mothafa. Romela ko moeding ke teng kwa simolotseng tiro teng ka ngwaga wa 2007 di 22 tsa February until last year ka February. Ma Mokgweetsi o re joinne ka di 17 tsa February last year. Lona ba ene gore le bala dipampiri moedi ina downsizer ele gore go na le bothata go hosteleng bana ba ile go re tshobe go moedi go ba phatladiwa le dipele tse dingwe. Mana ge nga ba dumela le ofisi ya rona gore ba ka tla kwano ba tsile ba le bararo ke ene Lesego Mokgweetsi le Remaposa ene o ruta mathematics le Mampane a ruta Setswana. And re itumetse hela thata ga batla kwano because re thealwa ke bo teachera. Ga yengwe mana ga ne le teng ke gore re itumeletse gore ba go nna go moeding ka boroko. Mme ke bontse yalo e be le gore moeding supa go nyaaya. Ha re khone le rona ga rena boroko jaanong tsa bo teachera ba ona le ba he boroko. Mme le gore Ma Mokgweetsi o share le Remaposa. Me go ntse jalo a ba supa gore Mmasegaetso seemo se ke le mo go sone se ga se ka ke sa ntetla gore ke ka share kganyene ra bua le mo go gore bo re modirela covering letter a tla ka leskwala la ga Mmaboipelego e le gore jaanong re mo kopetse boroko kwa ga molaodi le santse re le re emetse yo le phetolo yo kwa ga molaodi jaanong ba ga itshoma ke tsene mo bolwetsing. In last year ka December go thobetse mma go bona ona tla go itekudisa a re ba ga itshoga ke a tsoga tota bolwetsi jo o ka re bo ile go le go le gore a bona di results tsa bolwetsi bo a re ga ke a tsoga betso mme a tsena mo sikofo go itla December to date mme re mo tlhola ba ga itso ke ne ka tswa hale mma go bona ra tsamaya ra mthela mosadi mogolo. Re tlile na sewo go le gona di procedure tse na di dira go GPH ra nna na go mosadi mo nna kwa lunch ha re ntse re le ho go ra gore wa goroga di sister wa ga go bilwa babies go le go buiwa le mo le ke sa itseng jana ha tsena o na tla tlhaetse mosadi mo go le moraro mma a o robala ha ba re selo se ke sa metse ke hella boneha. Jamais go tena la pila ntse mo tshebisa wa hey ke la pile a boela go spatela go GPH ke ne ka go mothola pele ha ke a go mothola ke morile ka re mmawe ke go tlele ka ne ka fonela mails ke re mma ke tle ka eng a nna nkole tso go tsotso ke tle ka tsone ka dikologa ga borodolotlhe a ne ke ke se go tsena ka netanya 11 ka palelo ka tsena ka 3 o'clock so ha ke tsena ko ke tlhelana le maybe se a tinne le disika le mola gagwe ke be ke ha o tsena go na le mo security mo di wodi ntsotlhe na ga o tsena go na le security be ke tlhakintse ho I think almost 1 hour maybe na go be le stay chai jana ke ra security mo twa modimo toto wa go kwa mpona gore ke mosadi mo go mo twa modimo mmilo ha o so tlo khona go go ntshuletse ke kopa go o nteng e be le gore wa go komela ke so ba bona ba bua le security be le gore ya le nna ya no conscience ya mentire ga to go tsena batho ba dithupi a boraro ya go senya dilo ke be ke tsenya tlhogo ke o komela ya ke bona motho a sa tlhogo se sentle a tshega ba re ba isdi tse jalo ga mme ke ya ke hile liberty ya go tsena ke be ke tsena ke na le freedom ya no ha ke mo itlhela ke mora ke mmetso wa itse o montle mo ile go gore o hodile ke mora ke nna o bona ha yo ke ne ke wala themo wan ha ke se be ke tiro ara wa ina ka ri so no bona le se ne se le sentso ke ba bona khala re
ne ke tshwanela le one no ka se go bone teng hore jana wena o mo sepatale bile wa smile abantha ga o itse dilo ka bontsi mma jana ha ba le ho o bua le bona le hospital staff ba tshwere le stiela di bili tse di kana kana jana yo monna go ntse go wena bhala a go ba le wena jana yo ba ra re dai ka mo bona no ra buisa na thara ma se itse go itse go ka bontsi ke tlo le nyano nna ka go batla go nte kulisa bolwetse pele ga nte kulisa thara mabe o tlile sentle ha mo tlile maabane o nwa go tswa ha o tshogile a ka go diragala maabane a re ke ile go procedure nyengwana ha ke tsoko a re go bua molomo ga o mo tebe ke mme tshwana o fola ka pele motho ga modimo jana ha re le go abanthara manna o pole ke lana ke faletse dikgwetlo jana go ra gore yo re reeditseng jana ha ke le monnyane nna be ke ya masimo le mosadi mogolo le bane ke na le bone go ra gore ha re le ko masimo ba re bapala morogo ba tsenya morogo mo kgetsing ba bofa kgetsi nna ke re kgetsi ra lape a re hana ba tsena ko lapeng e be le gore ba bula kgetsi a nno ga e tala masegetse ga ile mehela ya a ra phatlalla hela ruho tla sentse o thomidi a re emabile ne ke le go sekolong go Bloemfontein a re ha ke le mo khumbing ne ke tshwere founu mma a re ha sentse a tshwere founu tlhobolo ke o pa lari tsebe ke mai ke mo ira halaeng a ke gala se a me ke ntse mo go bapa le face ke gala se le ke ga di tsotlhe mo tsebeng jana go ra gore yo mo reeditse a motho ke tswalele khagala ka ditori re tswa khagala re wa re tswa re ntse tsinkile ka gona go Bloemfontein le nna ke etse mosadi wa le kae a le mo spatele jana ke morake o itse re king o tso go fola ka gore ka go bolela ka go lwalang ka teng mme o itse o itumetse ne re la re stadiwa ke ba ne ba di go motsa gore a rena ta ba ba ra procedure e se jana during her last days ke mo tlhotlile ka di 1 ne ke mo tlhola tsatsi le tsatsi ka mo gala go medis ka di 1 ne di July 1 ile holiday la ha se stretse khama re bone tsa mara ke tsa magia se ke mo phone la medis ke magro kai a re go spatale ke re ketla ha re tsena ba ka re ya gompieno ra rapela sona kwa tena se tota go bona gore o la pile because nna ntse ntse ha tsena go spatale ke bua le bonne se pile ke ba buditse ka go tlhola semama a mme nka tsena is it appropriate for me go nka mona at this point in time nesa ba nya go na le batho ba ile ba teng go le ka go hala ke tsena ke file ka re a rapele ne rena le latile be ke latile potaka hala rapele a ba re ke batla mama fola ke be ke rutsi o go fola re bo re rapela ha se na go rapela nne ke a motsikinya ke mora ke le sego aba araba be ke mora ke bula matlo o ile a bula matlo be ke ra wa nkitse aba re aba bo ga ba tswala matlo be ke ba ke mare tsa me so la bo tlhano ka I think ka bo pa 7 maybe si wa sendela text antaro my sister inele mufenyi o lo le ntwa le ka bona gore motho ba gaetso ke motho di kgwetlho mo botshelong di re prepare la dikgwetlho tse dingwe la bona kere ngwane o le ba gaetso nang tsela a le strong o ne a le strong go la go bolela because cancer mara e re di complications tse dingwe e affecta di organ tse dingwe tla ba fta go bolela gore re go pele ga go tshwere selese jalo ba gaetso a mowa wa gagwe o robale ka kagiso jalo ke tlo go kopa sengwe hela se senyane re ne re mo tlhola ko spatele masika ditsala jalo o tlogela bana ba bararo bana ba bannye thela thata ba gaetso le sone seemo se ke bua ka sone se ke seemo se e leng gore se batla lona botsadi le tshwaraganegela jaana ba gaetso a re tshwaraganeng ba gaetso go ntse ga bona gantsi ga go le lesojana re utlwa botlhoko a kere bangwe ba rona ke re ikotlha gore tota ke nne ke se go malaela kere ke nne ke sa itse gore wa lwala ke nne le sa mpolelele jalo ke kopa gore jaanong le saletswe ke tiro re saletswe ke tiro ya go tlhokomela bana ba
sekgaleng go ra mokgweetsi le bone barutabana ba ne ditsala tsa gagwe di ditsala hela ko ntle tiro e setseng e ntsi e nna a e dira jalo e tlo go dirwa ke rona la promise gore ya go dirwa ke rona yaanong haleluya a modimo a lesego batse a lo keletse botshelo amen Uyankoha, 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 uyankoha. Malati abutilo jwale, hakipo ifesibe. Ke a le dumedisa ka leina le maatla la Jesu Kriste. O tantshegetse ke bidwa ga o ngalelo molusi ne ke le supervisor ya ga mma mokgweetsi ke senior teacher practicals lephata la ga mma mokgweetsi la business studies le fola under maphata ke a okametseng mma mokgweetsi o re joine last year a ithala ile gore go ntse gore lobaka re tlhoka teachera wa business subjects mme a le mo siding ya commerce and office procedures ba babedi ba ke ntse ne ke na le bone ne ba lebagane thata le accounts so she was a blessing gore a ba joina lephata la rona mamokgweetsi ke fila gore there was a lot in Asantsa Taiwofar to us. Ka dilo tse na di bua tse na di supa le mo lephateng gore o batla go dira eng o batla go eda eng yaanong unfortunately o gorogile moramtso secondary antse ai setswana sa pala le ta intshware antsa ai deka ikgoga so ona leka ya ka ke ne ka bona ila a bona gore o ka re botsogo ba reketa a bula group le batsadi ba bana especially ba ma form 3 ba ga go bana ba ruta ba ene gore ba helletsa form 3 ngwa go hela a bula group le bone gore a kgone gore a ere le ha se yo mo tirong a ntsa a ha bana tiro batsadi ba kgona go botsa se ba se botsang le ha ile ko pelenyana hale I think for the past 2-3 months no go go pala batsadi ba mo ba ta ba re kana re go go tshwara memo jang ke le ka go tlhalosa hang ka tlhalosang teng mama kgetsi betso ne le she was a free spirit Gania. She was very assertive nele a go getter gore na itse gore ke batla eng but motori I know what I want. I remember ha go ga mo sekolong ona nna ke mmona gore wa o tseba wa re lebella wa studiesa gore mo le phateng go ntse jang wa re ona le tsatsi le wa na tsana go nna ba nthare boss lady na kwa aba ke go ba go bona one on one ke be ke dumela be re tsena ka ha ke rata go dirisa ile office nya ona nna ha tshele nna a intlhalosetsa gore ne ke mang o ta gore leng a disclose hela gore lifestyle ya gago o tshela jang ke kgwetlo tsa gago le mme a ba sa buisepe ka tsa botsogo a ba go ra sa tsenele mo kganyeng e re leng ha ka yone ya e dirileng gore go nne ya ka go ntsa na ra tswalla hela go ntse go ntsalo ke pepetsetsa ha ke pepetsetsa teng go le bokete ba go lwane ka hale bone ba ka ba ntse helana mo go nna mme ka goga le mmamokgweetsi re ntse ke a ntshegetsa ke mo tshegetsa ke tsa gore mo teachereng la ntaloganya gore ke raya as supervisor ra ha go ntse go tsweletse December ke gone anong a ba re boss lady ke go ba re buisane anong ke go tlhalosetse that is when re se gwana ntlhalosetsa gore go iragala eng a bua ka kganya ya botsogo ba gago abas January up to now abantsa sa kgone go theogela a
a nna a bereka ka kgang ya di-sick leave. Betso re latlhegetswe mo lephateng la rona. Nna ne ke solofetse go le bontsi mo go lesego, ebile ke itse gore there will be transformation hela e ntsi mo go lesego. Ke gopola ne le motho ithatang na le kgarebe a rwala hile ga ke tso re bitsa re mang hile kana 6 inch 9 inch na rwala hile. Ke gopola nako mo a le mo duty ke bona gata ka nya a re mme ke to taboga hela o ta bona bona le banyana ba taboga ba potile go morago go le se gona lo la bana ba le ka yone hilie ha tsaka le bone yana o mpone re ne ke le molebo o dila ta ba tsere yana re ta o bone o mpone ke mora ke nyamma ke go bone ka bonnete a re hile a se sepehele a se mme ka go nna bo half 4 to 5 ke bone yanong a le mo sephataphateng a rai chaile ke re nya go ntse jaaka yanong ba hetso bo ra mokgwetsi o motsegang re na le lona modimo ko ka leboga. Thank you, Mama Lucy. Ke tla be ke dirile jaana ba gaetsho ka gore re silo ke nako a re ha re bua ha re ne re ntse re latlhela ditho ko nakong. Ke tla be ke hile se bui sengwe le sengwe less than 5 minutes gonne moruti ga ise a tsene jaanong ba tla bo ba tlhomagana jaana ke ra gore ba nne ba ntse ba ipaakantse go tsena a representative from Wedding College, student representative from Ramsek, I believe, colleagues, friends, Ebong Mantobazani and Miss Masero Sepako, union representatives, BTU Bosetu, Batabo Batoma Kanahela Jalo, region representative, Ramozoa sub-region, Khosi, councillor, member of parliament, Batabo Batoma Kana Jalo Bakaetu, Kiabole Bukhama, Sebaka Saham. Ya modimo ke a le dumedisa ka leina le le matla la ga Kgosi Jesu. Jaaka se buise se itlileng ke ta kopa hela to ride on protocol that was introduced the site. Bidwa Kabolo Seatolo Solinare Mokgwa Wedding College. Deputy wa sekolo se o buile sentle gore ngwana yo wa rona yo gompieno re dirang segopotso se sa gagwe yo monte o le mmonang yo kgarebe ya marata go lejo yo maitseo the a na a bonelwa mo go wena yo leng assertive yo ipuelang ka dinako tsotlhe boammaaruri gore ke ngwana wa ko Moeding le utule jaaka na buiwa gore o simolotse tiro ya gagwe kae go rona mme o e heleditse ngwaga o hitileng wa 2024 le ha o twa go ntse go buiwa go tualo rona re itse ha re ntse dilwana tsa lesego mo ntlong last maabane kgwedi e hitileng ke ta kwa modimo la death because this beautiful girl was my neighbor. Lesego ko Moeding kwa ke tsala ya non-teaching thata. Her very best friend, Mona teaching, is my secretary, OG. Lesego ko Moeding kwa belonged to a department that this afternoon I'm proud to say is very, very tight. And even at Moeding, they still say we, because they are led by a very firm woman, I think she's among us, who is very good at creating family for her department. And that's being said, even when she was ill, or sick rather, they looked after her. Even right now,
best friend, and I know that she's part of the whole bereavement situation at home. Even the children and the family, me then and I had learned what is going on. I became very angry with the world. But then again, because I'm a Christian woman, I said, why am I angry? I was angry because I thought, why would one, being born at 1980 and I'm still here, go? And then the answer that I had in my heart was, who said God does not have a choice? So today, as we are bereaved, we should know that we also have to celebrate her life. Because even God wants the angels. As you can see here, like I'm looking at her right now, she lives with us kids who the speaker before me has said, these kids are ours. I know that I have one amongst them because I've also got my stories with her. You see, when I arrived in 2023, it was very, very tough. And so there was a time when a young girl just opened an office and sat down, still in her stiletto, and that young girl facing, and she poured down all her things, all her issues. And then she told me everything, like I was the big sister. And at that time, and then I have a child with special needs as well, because she has one like that. There was a time when I arrived and my child had gone. Completely, I didn't know where Tawanda was. So I started looking around. At that time, I didn't think that Hunalemotu can manage Tawanda the way he was. He had actually ran through the gate. I was security, my parents, pizza, and amongst everybody, walked in there, and she really understood what that child was going on because she's a mother to such. And then again, that's when our journey started together. She became my neighbor, directly opposite her in Nantenghale. She'd come, pipe her way to be like, and they haven't said again because she's quite an intelligent girl and she suffered. You know, sometimes we think that it's painful sitting in a bed. Those of you who've been sick, right? So when you look at a person and you talk to them and then you have to give in and say, you know what? Let God do what is right for it. Let her spirit rest. Because the body is too tired. Nobody knows their time. Then na kana mang khona rota ha wa khopiwa mme wa robala itseng ha re robala itse gore robala mme se se botlhokwa ke gore ba re setseng go morago, let us carry Lesego's legacy. To the teachers at the school, you know, continue getting your good grades. The teachers at Moeding College, please remember the teams that you are building, and I'm glad that we came full in that bus to show people that she's our family, and I expect to see all of us at that funeral on Saturday. And to the kids in the school that she taught, continue excelling because this school is going to greater heights. Her spirit is also going to guide her. And to the family, Nagi bidwa mohale re mohale le nagi muruta bana mo ra secondary school e ka bokena le motsatsi la gompieno o tla tshola la ka le leo mme ke kopa gore ha ba golo kgotsa ba ebedi ba tse ba tla ka kwano re ba ebeletse re tswela re ba ebeletsa ka sefela yo la telang go supa ha ele ngwana ke I think ka ha ra mo secondary school mo emedi mo ba ne ba se kwele
ke tsaya gore o ipaakantse ga o ipaakantse sutelela ka kwano. I will start by greeting everyone in the mighty name of Jesus. I standing before you is Sean Supi. Our beloved teacher, Ms. Ramokhet, was loving, caring, and warm-hearted. Even though sometimes she was strict, she would still show us that she cared and made sure that we left her lesson with guidance and information. She is not just a teacher to us, but she is our mother. We will forever remember her, and may her soul rest in peace. Thank you, my boy. Thank you very much. It's our honor. We really have a sentence. But I super hella not Hakala, Tamara Tota. Kitcha. Can I tell you to give us a yarn? I'm glad to be able to go. Little say, Antipe, Momorene. Prince Aspra General Galeneo, me Keta Pizza Modrigana, Masitiro. Lele murutaba na wa business studies adereka le Mamokgetse gore atle a bue ka mo kana ga Masitiro sebaka ke sonese ga ke na go kotela bope mmeketa bona gore ke dira ya ba ga itshona go ke yone maba ke re sa go simolla le le gore le hele ka 4 o'clock me ya no kare nako ya totoba mme ga ke na go kgarametsa mme ke tla go kgarametsa nyana ska ra fitlha ga Me fokola go dimola go motsa ya ka re le bala mo fokong mo bukeng ya ga 2 chapter 1 verse 7 le re ke tla go ha sengwe le sengwe jaaka tshwaro go bontle go natla thata mme ke tla go tima go gatla fear. So I pray God lead me as I use this opportunity to bua ka lesego. Baretso lesego go ropile mo Ramos CJSS 2025. 2025 a tswa ko Moeting College. Gore ben ga le se go kwano ha go roga ile moyeng. O ro ile bile a itse sekolo se ke na le 4 years ke ntse ke le kwano but o na se se go kgaisa ka lebaka la gore o na supa gore ene o tsene kwano mme ke sa itse dikgona tse dingwe tsa sekolo ya ka gore go na le batlile le go staff room ke le bontshitswe ke gore rona le re rata go report-a ba bangwe be re tsena and that was last year
Udurayalo Lesego made it very easy for us. For Rokono Berka Lene, Corne Sumuye. Kisarelo or Bonsamoto for environment and Pomola. But she made it very easy, or at least she was already familiar with the place. I remember the first day, Mamuli Sam Siteko. Hana lebaka na kwa teng Mamuli Sumiti that are already tlhako 20 inches. Ke tlhako se se telle se se kana. O mo la akanyetsa tse di khutshwanyane tsena na rola se se telle tota. Ke mo lebile yana mantho ba tsana seo. Irile mantho ba tsanga Mamuli sa tsena na tsama. Be ke ra mantho ba tsang ke re mantho ba tsang re rweleng. Se mo la ke le ba di tlhako tsa me ke hella tsa Mantho ba tsang re re di pump. O re lebile from head to toe. This person is looking at me with an attitude. Fast forward, the following day, right? I said, from the pavement, or somebody coming here is full of energy, is full of life. I was even thinking, what is the deputy school head? The deputy school she recently changed, but the kids are what I'm massage. It lasts and I'm just getting no story. I think it's somehow her way of a defense mechanism. I have power. That's what a lot of so I was busy eating. So I went to Zato. I get to Zato about Hotel Laban. But madam, with a base, we get an management. About I guess what I will look to the mother. If you know, let's go, Matum Quains. So I'm what I'm over. Fair laugh. Or one of the super and a super hair, fair laugh. We get an Macau. When now, man. Look at my can if you don't to see so to come over. Aba go to hella. My God, I make you go to hella. I want to go to Nalina la go high. You might mean like if you don't go to hella. It was purpose and house of bone. Scopo sama na hakailo lina la kaba. O tshwanetse re ke go video go masko. Go pela la ke video matho but na mfela. Matho tonke go bilo go video wena ka gore wena o mmilenya. Her expression in a runa kana ta apere ka teng. She dresses well. O re lukile go apara sentle to work. Because like you bua, when I read like I would dress like this. You see what I very really so Avantare so how would I allow what to Masco? I will get a man on a tap. About liver can do all hand. You want to comfortably in Mangulusi. In about 27 periods. My grandma comes out about with the case. My grandma, I give me that. I'll pull him on an house, he lodging yan. My grandma, I give you that. When I lodge a counter, see you now. Can sit here no lodge a hole. I was saying that I can face the face. This person is coming with a lot of energy and
ha mogala rona lunyana let's a case o molele gore one le mpha 27 periods o mo edintse ke ruta class 1 mara ke ha go mo edintse ha go mo edintse re bona mtseke ebile ha o ka lebella di periods tsa rona di hitsa tsa ga gore le kile go ga mo nnye la ba le tlo nna le mathata and it was just like that. That was her introduction. Immediately last night, she was on temporary basis, but as a fulana level. You were like a hello. Renalima Kata much. Renalima Kata much. What's the little young we are there for the let's go young we are what Lara Hana, Ipankanyam Barrage. And then we went on the Barakalil Zero, Holebara Lore. Una, she was a very smart woman. Una, analyzi, una really shortcut. So, Motor and shortcut. When I do a city, they would work, they had to do their work. So, we learned a lot. When I leave to like it, they don't know we still have them here, and we really downloads. And she showed us for she had to ask one of her friends, rather than the syllabus or to pick you up on a failure. But Lizana went see Hannah. Oh, made him what? There are 2 days for that to pick your meats, double the size. Yeah, one. Yeah. So, about one such a really shortcut with you. And they worked. I tried to make laboratory results. She got in us really listening to the school. We were one of the subjects in already listening to this. She was part of that. Even though she was teaching a different subject. And so, she was very adamant. We are all different, you know that, right? So, let's go the other time. I can't think what I do. I see. I don't have a man for them. I want to I live on a Kimutuna, not to get the you might bring Yamma. I very care. I don't want to and surprisingly, they ended up being friends. So they were closer than Lily. Constantly, or within 2 weeks, and there's a series of like I can't believe taking up what the I was expecting somebody my size. I can talk about like the but the way this is all described, or when I would say like the again. But I will do again, okay, so. Okay, let's have a little bit up until November, mid of November. But before that, I listen to me. I introduced them also. When I rata, matapao is soft. What I'm going to be the very so, Matapa, les euros qui les gars, on est là, Janilaka Yaga snake. We end up in a little rail snake is our read Matapa. If you have a tagaoni, Mary more answer to bring. I got Boa over Tagamatapa out. We ate that a lot. Okay, one day. I think Matavatan picked some documentary on social media. Documentary things, I think men some was said, was a powder right good deal wrong way. We paid it, including her.
So if you are panicking, how a very I want to go in the room. I don't know the matter, but I was so working at them after I think 4 days. I don't know the matter by here. The summer midnight was more like a buy it. I'll go to someone in Union. You the man of a wife. Or I be doing one who will na go ya go ha lona ya go tsamaya ha ke tsana go ngwana ka nto go mo mama go rata mo le mo brown go bidwa eng ara diamonds. That's what she was calling Mata Pandet. But in all its essence, we should have a worry. Mata Pali na super should he just one million. Me look at our la correct. Most of the time you know the warning signs. And you really November. Nazana who swinging and I had a really good time. Nazana who swinging I had about we are always sharing. This is what is happening, this is what is happening, this is what is happening. But more swinging now, I thought for she needs intensive examination. November. We come out of the store. We can to public hospitals. But if we have a medical aid, make use of the medical aid. There are good doctors. Some doctor who come also. Jelena was here. More. When I have a really rich, I get. I get go and see Leonard. Go come so wide to record back to Barata for Saba because it's a private doctor. Because it's a private doctor, right? About me, make it I think the whole day can't describe the situation now. I thought well, she needs to go that day. She went there. She gave me feedback for it. My God, this is ABCD. We can never test need to be done. What did Leonard advise around Bolele? I think she then opted for GPH. So, the candidate of the blood testing. So I kids what I'm not have to by is it the beginning of Matata? Can I even see now? But he carried putting a fear in see more than any way later from carbon like we came like it now. I think that's what's happening. So now we are not trying to roll she received treatment and treatment that is so. She was going smoothly from the beginning. Because my example, I don't check a photo. So one activity, I think it messes up the whole healing thing. I'm not ready to disclose it, but the family knows. From there, what it happened within a short period of time. I had changed about. I remember Kilo Motola, you were now was going. But in a period, 2 weeks. I didn't want to disclose to her or sister. I remember standing here, but I could tell who is the male. And then we could find a only to, I think, go a week. If you want to stay to San Diego, I see lots of ladies. If you want to go a crowd, I called maybe Savannah, half no well phone. We got to check and you want to go from there, you know, everything not big is how much. Master so called me. And I go to that will also let us work killing. So when I get a week ago, about somehow she's sick. I knew she meant what she's saying. I went there.
be ke tlhela le gore lesego maybe seabe ke gona le can do it aside and be ke ra bona motho o ka nnang aside mo irele sengwenyana aje a re bile ga go bona go mmone be ke no maybe I'm here to see lesego ke batla go tswa ha ke mmone ke na le the whole night ke mo akantse. She had to ba mo tsaba mo lifta ba mma go nna ke re ke bua le ene so ba tla go ntlela ka dikhantsele tsa gore ene ga a bue ke makele so ke go tlhola you're going to talk to me be ke re maybe se a re mo thimisetse ka side mme ka go gona be re mo thimisetse ka go side mme ha re mo thimisetse ke re wa re bologilwe ke mang a ke nane ke ditso ga ke wa bona go go house ntso o dile la sentle. Okay, and that was that bullet for the barriers. There's so much to share, and apparently, we are still looking for. So rest in peace. ga go molato wa bohelo go tsietsa ya itse ga bona bona ga go tla go reba dimina le go beba dimina nyalo le ka go phamola mo go lona maikeng ga ke la go se ba ka sa go bua na go etele ba ba sekolo ke tla gore mele sa reta thata ke re ke a iso ra ya bula tebe ta le bisa batho ba sekolo mo tole ke ba se tsiro ra tsela la ka le yo Bako avanzare hauti man to batsa se laterano arriva in classe na le se go ne se tsamaya ne ene ile auswa. We lived like sisters, we fought like sisters. Le re khona go kgaogana re sa buisane dikgwedi le mongwe le mongwe a itse gore ga go setse go thamela o tshikela go kae. Le se go ke kopanele le go moeding a mphitlhela ka ngwaga wa 2007 ka February a tla ka lesanyana le ditso go tsela pele le nna le rata a le protecta ka se se sa se kgona
lesego ga ya go tsena ko moeding ampa ha tshantare wena Maspia nna mpitsa Maspia wena Maspia ke batla go bolelela gore ke nna mang a ba mpolelela gore ene o tswa kae Banthare wena o tswa kae ke mora ke re go nka ikela a ba re go baloing e be ke mora ke re gone go baloing go ke teng go ke tswang teng. Then she said ke na le nna ke batla go mmona be ke tsamaya ke ya go bona lagi lesego o berekile le rona dingwaga tse tsotlhe go tlhela re kgaogangwa last year ka February nna sa bereke jaaka rona ga ke re nna sa bereke jaaka rona nna re bolelela gore rona kana bo masego le bo malaisa nna ke le mmathutu I work smart wana o tla bo tlhotse ko setilo sa se go kokonela marago a sonnao nna ke tla go dira tiro mme ga dire tsa tse di tswa di a tshwana ka gore wena o malaisa nna ke itse go bereka. Lesego was a pillar to so many families e ne le pilara ya malapa go simolla ka lapa la ga mmagwe go tsena ka lapa la ga monnawe go tsena ka malapa a bo malomagwe malapa a go ara mokgweetsi ba itse lesego bana ba go ara mokgweetsi ka bontsi ba haba leng teng ka ntlhatutso e tsa ga lesego mo e leng gore ke sologela gore batho botlhe ba go ara mokgweetsi ba lesego na belege bana ba bona ba tshwanetse go itse gore ba belega bana ba ga lesego. Lesego o na sacrifice everything sa nang le sone for bana ba gagwe for lapa la ga mmaagwe ga simolla a Nthare Masego ke batla go ntsha mmeko ga nkoko ke batla go mo isa kwa ga gagwe ka moraka ra re ya worship a simolla ga la mmaagwe ga dikgwetlho di simolla di bona gore lesego o se botsa go bereka ntlo e sha a nteletsa re Masego ntlo e shele ka moraka re shele lesego ke a bua kgakgamolla ntlo ka gore wa ra gona se se ka dirwang and God will provide and what a khona ba a khona ga ntlo e le bona yene go mpiela ka thata ka tshogolo and a make sure gore ga gona le haile go be o robalang ka tla lesego o ne le motho o bokoa mme a ka se ka batla go bontsha gore o bokoa nna le ene re dikgoro ba o se a go o na itirela ba o se a ga tsana ko moeding a o se a go e le mamoruti re mitsa mamoruti a o se a go e le oji a o se a go e le antilia a itirela lesika because no go le motlhofu le kwa le phateng o itiretse lesika le le gore a se le ka kgaogana le bana ba ga lesego ke ba rona ba itse gore le phatala gagwe le teng ba itse gore ba o suruta ba teng ditsala tsa ga lesego tsotlhe le tsene di le bo moeding bo Mathomsele le bo bui ba itse gore bana ba ga lesego ba na le batho ba e leng gore ba ka ba tshegetsa mme ka nako ye ke re lesego le ga gateletswe ke bolwetse a Nthare Masego a batla go mpolelela gore o ntse yang ke gakologelang Ntha a re wena kana ga ke batla go mpolelela because ke a itse gore o tsile go lla ka moraka ra ke batla go lla lesego ka ba re se ke se ipoditseng ke gore a o tla kgona go lla ngwaga le ngwaga a bua ka tshokolo ne ke heta ka yone e lebella bana ba ganne ba heta jaaka mmuadi ka moraka re lesego mpolelle gore go rileng e be le gone a mpolellang ka February December o lekile go mpolella mme a simolla ka kganye botlhoko ya nako a expectile thoriso re kokometse ko marena ke na le ene re le babedi mme ka moraka re dikgang tse di ntseng jalo ga di batle gore a gore ba ngalela jaaka a tlhola ngalela sa mpolelle o tswa go mpolella ka February ke le ka go molletsa ke sa motshwane mme le go morago ba ntsela le se jare ba se go ga a tsoga be ke tsa phone ke molletsa she said December ne ke re ka go bolella o go nkgatha ke bona gore ke kgotlile go go botlhoko teng e be ke bona ke re emma ke a itse then she said ke a lwala Masego mme bolwetse bo nne ke bonyatsa be ke bona ke re lesego lwaya o lwele bana gare ga bana ba ba kana lwaya o lwele lati then she said ke a lwa Masego le go thata
ga bo sebetsi bo setse go sa phekelo ke tsana go GPH le go motlhola ne ke na le malatsi a mararo ke dipile go molletsa mme go ile ga heletsa ile gore malatsi a mararo wao ga ke robane ke botsa re se go keng a sa arabe mme le go morago le ya nthare masego le sego go GPH ga ke a go gora go GPH ke bona pheki a tswa mo rumong a tswa lela a bang kgaola pele ga ke tsana go rumong ke tlhela o kometse ka phatlhanyana yana le bile go le bating and she said ke sale ke bone maoto a difai ya gore ke wena ebe ke mona ke re ke maoto a o teng then di kele di be di simolla go tshologa but ne se tsa gore le se go wa lwa ne le tsa gore I was so happy because now I'm not going to because I say so on today. Then she said, "When I had a house in Malawi, I am about the other people lay literally nary. Odoya, all tell it them what number 2. How about Bona? What will it sound like? Say, Gahor Tota and Hela. None came was Hagala Hori. It's about the Mizam and Mokona. Can't cover the kids worry. The couple of strong home in the car magazine YK47. Halfway hello, but she was a beautiful soul and she made so many friends. Look what to be able to bow the diploma debates. Megeri, but Baharam crazy. Homozahan, one night Homozahan Mifika, Malona Rapile, and Sanzana Rata, Hofikele, retain Karanelat. My boy, retain one. Raugana boys retain Bokona Naga. Why it's over with the Latin? You come on, we saw the Havana here. When I look on Polo, retain Galapa. Galabo, Massipaco. Thank you, Professor. Renale Moletawa Sohanenso Beto. Kopo ke gore re tlholeng ka go dikoloi tsa rona ka kwa go na le mongwe wa barutabana o koloi ya gagwe e thubilweng o utswetswe beke e na le dilonyana tse dintsi di-bank cards go lebega go tse dilo tsotlhe mo teng ya go ra gore ba go bone ka gore dikoloi di dintsi ya kwa bone ba mo bogodimo ya mo a re ne re check-eng ka kwa go na le mongwe wa koloi ya 601 AXP ya Corolla ne mongwe wa kopa gore a mo sutele wa tswa re kopa le ska la tshoga thata mme Manthobatsang o ne a kopile gore ga mo seemong sa go ka bua o kopile mongwe gore a mo thuse a mmale molaetsa Jalo boga mamonte ke tsa gore le ba security ba sekolo ba gae ska la tshoga thata ba tla laola se le go ntle ke ka kwano be ho ka bona ke potile ka kwano o pote gabe tota ke go supela gore mamogetse e ne le member wa BTU jaanong ebile gape le member wa bosetho ke ntse ke bua ke le gale tlhakore le ka gale o ka re ke member wa BTU hela jaanong ke a tšhikga ya ke pota ka go supetsa gore e nngwe ya go ke ye unene jaanong mme o fa o tsise molaetsa wa Manthobatsang o tlo go bua ka morago go le bosetho. Let me greet you in the name of Jesus Christ. Kibudwa Ramkapani. I'm here on behalf of Manthobatsang, and she's not well in emotionally. We only worked together for a year, but in that short time, as outspoken, always honest, and the officer cracker. She was genuinely kind, so loving, and had a heart of gold. I remember Kile Kumaparago Gamuso, where we linked and Abarana Debato. We continued talking Kasabaka Sisteli. This Sabasayaba, Sabaka Sisteli. She bonded well with her students. The Soho and a sitting out on Abanda, Diloditera Sente, Ikamalates. Neri
Ke se shapo a quote ke itse gore I'm gonna love till I forget gore ke na le mathata. We talked a lot with my sister. Re ba sebile thata. And I said, I will deeply miss family. Please know that we so Jehovah kimutisa hakika kitoka uputisa wa mafulo amatana. Taleboga ara tswelele na la rona me go lebega ka lenaneo le supa ha gore ke tshwanetse go bitsa ba di-union ka gore ke botile ka ke tla tswelela hela ke bitsa wa Bosetu moemedi wa Bosetu gore a tla re beele foo ene ke batla go kopana le ene batho ba ba buang ka lebaka ba diletse go bua na Kesaya le moribo luna sale lubela Israelo na Kesaya le moribo luna Isule kabaka Israelo luna sale lubela Israelo le akisule kabaka Israelo nalo sale lubela Israelo ala comrades ala ki dimela gore ya ka go le go tlhalisiwa go ya no go tla go celebrate botshelo jwa ga lesego ne ke simole jana ka go lemoga ka bole ka bone yotlhe hela ka maemo a yone ke lemoga mo go hategileng kgosi ha le teng ha mo parlamente mo councilora le botlhe ba gone bathuto ba leng ha ga ka lemoga baruti bane ke lemoga le botlhe ba leng ha ba tswang ko NATEX our National Executive Committee le ba bofasi ke lemoga Chairperson Benjamin Sema le mothusi wa gagwe re Kabelo Lesha ke bua ke lemoga le bone baruti ba yone bofas beso na ke bidiwa kuntlogile ke o fethile ke moeteledipele kana ke chairperson mo mokgatlhong wa Bosetu mo South East Region ne ke go lemoga mothusi wa me re Quentin Mfulo ke o hao thank you. Ke video bunto ke go fetile ke chairperson mo South East. Me ke ha mo ha ke ne tsone mo khatlo o mo tona wa Bosetu o tsana sectors of educators trade union. Ta ha sa go di pele ja ga re Mr. Danikolo le mo tshwa ha ba re Charles Tiani. The Secretary General Elin Re Comrade Uretenyazo. Deso mokgatlo wa Bosetu o ke neng ha ka one bo tsaya le bo protegang ke mokgatlo wa barutabana tota malatsi a yana e sile mokgatlo e rang o emetse botlhe ba ile go ra berekela mo makaleng a amanang le tsa thuto ka jalo na le ba kana na maloko ba ena gore bone ha go mo itla e se matishara jana ke mokgatlo o ile gore mokgwa one ke go buelela babereki kana maloko a one go tlotlomatsa kana go baakanya diemo tsa kana go buela gore mabaka a tiro a maloko ba kana mo gone e be a siameng e se e boa ba buelela mo goreng se pega se sa mang welfare ya matishara e le gore mokgatlo ona o ba emedi jama ke batla go supa yana gore lesego mokgweetsi ke mongwe wa ba e leng gore ba le ba ikamantse le mokgatlo ona wa Bosetu ba itse gore jaaka e le babereki yana kana a itse gore jaaka e le mbereki yana o tlo go tlhoka gore le ene a tlamelwe mohiri a mo tlamele
jaaka ga mohiri bontsi na bana ba sologela gore sengwe sone a se dire jaaka e le mohiri wa jaana mme se e leng gore mohiri ena tshwanetse gore a se mo tlamela ka sone mokgatlho wa boseti wa se netefatsa mme le ene o ne a ira gone gore a neekese gore e o inakanya le one gore o mosi mo dikganyeng tsone jaanong e rentswa ene nna go rakana le ene re rakane ka 2012 ga ke tla go berekela go sone sa moedi and yaka bui ba bangwe ba ntse ba buagana gore ke project ya gagwe ya ke ntseng jang nya I could also relate na ile ga mpona ba re na ga o buile ka ntlha re na ga o buile yana ora gore ke le ka ira tshimbe tsiko to ba e ne temporary tempo moedi ka 05 ke tenga 05 ora ra go ile we na se bila go ga o moedi ni ile ora rona temori ya ke hora ba na ga o buile ki bo ke na ga o buile o ntse jang o ka go buile ke tswa kae me gone mo me le gone gore ka go tsenela le nna ke na ka nna le mo nna bi le seo go na ga ira ka ba ai tse gore mo tsa bia me go ga e o bi ba mma le seo a ke tswa ba na itse go kae u dala tantare e so tlo ka ka fala e mo holo me la gale te e le tsona tsa bonyana beso mo ga tlo go se tu ga go tla go nna ke mo dintseng jana sa gore le loko le la tlhagela kana ya ka tsema 2000 ba bui gore a transition to another world ke ta fego le tona la thata ke sone se mo tla go tsone tseo re kgona go tla go ema bona le mo kgatlo le rona re supa ka ha e ngora tsero ka teng maybe ile ta fegele se gore e ra rona ha e ra mo kgatlo e ra branch kwa ke mo le ramsek kwa nang ale ka ha ta sa yone go se tu ka ga retso jalo ja me jaanong ke ba ka gore na go e tsena tata ke go bejana ke ire go go e njana ile ke tsibo se bo jang ba go ba ne ka go thuto ka go le patela thuto beso ile tsi tota ke se hela ba rutaba la hase ka ka retso malatia ba ka botshelo a thata se tsara se re go ya go se lo dithetsanyana ha ke tsora go san ba tla tshela le go dithetsanyana to ka ha eno gore mabaka go se lo a ntse ka teng a hellang a re wa ke la le wena ga goa a itla mo a tshara le thata le khante depression le stress jalo le jalo ibile gape e re go ntse jalo e le gore le teng go ditiro tse re ka go tsone le tsona di ditela le ba utana le ba direki le ba loko go setu re ititala le mo di emonteno gore di o ketsa sona se se le mo sona gore ga se di no ba bona ne di ba ke bona ba bona ba rona ba ro ketsa bona ba thata already go se ra jo ke ba ka bula ile go go mpino ya rana to say ba ga rona maloko a rona have enough. Malukona have enough. Kabafu ke wo kelediwa. Depression abafu ke wo kelediwa. Malwezi asa salami. Abafu ki wo kelediwa di high blood. Ari dire ngore. Le ba ite le go ile dire le patala tupela ka kabe. Re go kwetse gore ba go ba le go dikwele tsa rona. Ba be ke sana sentle le maloko a rona. Ke se no gore ya ke le di bua mo khafa go se dilo le mo ke tse tse gore o sona go di ittihad me ga ta la ntsi bila ha se ittihad jalo go le ba tsama izo ga ho la ka teng ha ka itemogela gona gore go gongwe dio di ga tsama ese ga ke batla go tsena mo go sone thata go breaks ke tsa ke ba go dile ke one go ba ile ke batla go dira ile me kana mo khafa go se ke batla go tsena ga dira tsa mo tsolo mo hela ya ba dira ya bona o ina tsa ta gore ke we ke ro tsetse gore mo ga ro go se go la go ikgetelo ba gore re na le kalana la di people le bidwa bo fas bo se tu federal scheme e le gore ke ro tsa ya thata ja ka ne go re le se wa ai ka mantselo yana
ibile ya ka le wala re se bontle re meile se shantse sa se le tla ba le ka ba phiko le tla ba le ka ba phiko gore e tla ba ai ile le bontle bontle ya ke ba ikgethetse gore o ikamanya le bona gore ya na tsene mo skimi sa phiko gore e re ha go nna yana go hiela yana e da ile ena kana ba ba ninga ba rata e be le gore ya mme stress a se ne se ntimo go ba setse ya we hello ya ke ba ka go dua ke bona gore mo go yone bofas e ne ya ira gore e we e go ke za gape ke nne le ngwana o dula thusanyo ye ka maswa ke le mo gang gore go bore le se gona a se mo go yone mme yone ke ya ditiro tsa diphiko thusano ke mmoshara ele o nang-ke yone bofas e leng ya bosika e batla beng ke pula hela ga ke batla go bapatsa yone e bapatsa mokgwa yone mme hela ke batla gore ke wele ka gone gore mo godimo ga ya thusano lwa bona baruti ba me ba ba di koloro ba di skafo tse di yellow go na le na gape le ntšha le e leng gore yaanong ga se ere ga go tla nna le bothata ko bosenti ko bofas e be re tshwanela gore re bona ntse re ra go kopa moruti go re na le baruti ko bofas ko bosenti mme ke wele ka hela ka ere tse lentseng jalo kumbedi ke re ba lelapa lora mokgweetsi re latlhegetswe le ga se latlhegetswe bana ba tle ba go akola thuto e ntle ntse e bolelwa ga e mmelesego a tsongwe tsa boaforika borwa ba latlhegetswe re latlhegetswe le mokgatlho re latlhegetswe le bofas mme hela a mowa wa ga nkgonne ya kana a re ke nkgonne o robale ka kagiso le yona le go motsega le ruri ke a leboga malebe. Thank you. Thank you, Moemedi wa Union ya Bosetu. Teta tswelela ke bitsa yo mongwe wa Union ba gaetso nako ga ya re ba sentle go tlhelele ke tsene kopo go BTU gore ana go nne khutshwane ga sore ga ke letse ka go lekalekana ga ke le rate ke a le rata yana lotlhe ke a kopa halala BTU halala bomme halala ke lemoga botlotlegi jotlhe jo bo lekgano ka bokhutswane hela ke re protocol observed ke re ra ke kopa re tswe ka tekatekanyo ke go lemotsa gore BTU ke mokgatlho o motona o mo ngwageng wa gompieno o na le 89 years ra ba leboga bo bosetu ke bana ba rona ba tswa gone ka kwano re bereka mmogo halala amen ke bua gone ya le gore nna yo ke emeng ga lo jaaka go tlhalositswe ke bidiwa Khedi baithuti ke nna modulasetilo wa Botswana Teachers Union mo kgaolong ya ga Ramotswa e tsenya Ramotswa gano e tsenya Mogobane e tsenya le ko Otse jalo he Mmelesego ke mongwe wa maloko a rona jaaka le mo sekolong sa Ramotswa secondary ga ke nosi ke na le Remitse ya bangwe o eleng mothusi wa me mo go tsa secondary from Wedding College ke na le mme Areke o eleng mothusi wa me mo go tsa gender and human rights ke na le Re Mokgweetsi le ene ke mothusi wa me mo go tsa tertiary ke na le Re Mbulawa o eleng mothusi wa me mo go tsa pre-primary Re Lemogang Gana Gano le rona ke mothusi wa me mo go tsa primary re na le Messi Manyana o eleng our host ene ke ene motlhokomedi kana steward sa rona mo Ramotswa secondary o teng mo gare ga rona mo ntsa a tsamaya ke mono o bereka thata re na le mme Neo Mathuba ene le modulasetilo wa BTU go kgaolong ya Moshopa o ntsa hita gonega ke re halala BTU halala re mokgatlho wa Botswana Teachers Union no ke sa tswa go mmaka gore re na le dingwaga di le 89 re ntse re le teng mme Mmelesego jaaka ke tlhalositse ke mongwe wa maloko a rona o eleng gore o na ikamantse le mokgatlho o ka gore jaaka lo bona gano ke mokgatlho e leng gore re supa jalo gore we are best in advocacy and protection ga re buele le hela re boa gape le rona re maloko a rona re ba sireletsa ka ga go tshwanetseng ka teng mme bile gape ga re a lebella bo teacher hela
re lebeletse mongwe le mongwe yo o direlang mo lekananeng le pela thuto jaaka go sa tswa go supiwa hano mme le se go ona le dingwaga tse 19 in service ebile bagolwane ba gagwe ba eme ga ba bua ka bokgeleke jwa neng a bo dira bontle ba bangwe ba ne ba bereka le ene ga ba buile jaaka ba rutile gore ba nne productive a ba rutile go ntsha maduo mo tirong ebile ba buile le gore maduo a masitshirogale o buile gore maduo a ngwagao mama mokgweetsi o na le karolo mo go one o dirile ka bonatla jo bokalo mme ra re a dituelo ba ga rona di lekane le tiro e re e dirang kana bonatla jo re bo dirang ke lebisitse ka ga go ba rona ba education bagolwane ba rona gore ra itse gore ga re ka ke ra nna bo megoko rotlhe ra itse gore ga re ka ke ra nna bo HOD rotlhe mme sengwe a se diwe e se ka re ga ke robetse go tpe go tla go buiwa ka bontle hela tse tsa madi di khurumediwa halala a go buiwe ka dikarolo tsotlhe tsa modiri go buiwe ka madi ga ke a utlwa ope a bua ka madi gamme jaaka mokaulengwe a sa tswa go tswa o ne a bua gore re rwele bothata mathata ke madi gae halala bo teacher halala jaanong ke dumela gore tla re ka gore mo lenaneong bagolwane ba rona ba santse ba tla tla go tlhalosa gore go a ko pele ba re thusa jang jaaka ne ke bua ka gore ra buelela ba ga rona dikgang di gapele ga rona ga tseno di itseng bo teachera tsa sports dikgang tsa music tse e leng gore rona re itse ga dikgang di santse di le ko tafoleng ministry o santse a bua le diunione ka gore ebile re berekisanya thata le ba ga rona ba bosetu re itse re santse re le ko tafoleng ya gore sports setse se implementiwa mo dikolong ga re di itse re santsana re a re buisanyeng re welaneng matitšhara ba lemogiwe le ka kopateng le mo go tsone tsa madi nako ga e se tlhole e le teng ya boithaopo jole ka gonne itsholelo le yone ga e re letle go tlhola re ithaopile halala ke be ke bua gone gore ba gaetsho ga go a latlhegelwa ramzeke hela ga go a latlhegelwa moeding hela ga go a latlhegelwa ba ra mokgweetsi hela president wa rona re ga bana o rile ke lore mo go kgo ke lore ke re le rona ko BTU re latlhegetswe jaaka mme mokgweetsi e ne le mokaulengwe ka rona ebile o na ikamantse le lekalana la rona la tsa diphitlho le leng gore ha motho a tlhokagala jaana wa bana ntsa ipela sepekong o na le mo go lone mme re na le mo go lone lekalana le la tsa diphitlho re na le kgang ya gore re na le gore o itlhophela gore a o batla gore re go direle letlapa kana nnyaa mme ene o na supa gore o setsana le kwa na le letlapa teng re se ka ra nama re tse re bonyenyane jo nne re go tsaya ka gore go na le kwa a ipeelang teng gore o tla itsenyetsa letlapa ke re ka lekalo ke bona motsamaisa-tiro a ema gano ke re mme kana ga ke a opela motsamaisa-tiro ne ke re motsotso ka o le mo a opela nna ke tswelele ke bua sengwenyana ba ga etsho ke re bo teacher a re ikamanye le mokgatlho wa BTU ke one mokgatlho o motona thata mo go tsa teachera le mo go tsa babereki ba e leng gore ba mo sekolong ka kakaretso ka gonne gompieko helana re setse re tswa go wina case mo biking yone ne hitae ya matitšhara a tertiary ba e leng gore ntse ba sa duelwe skill mme re tabogile gape ba ba rutang agriculture and livestock mme ebile re dumela gore ga e le gore go na le teachera mongwe le mo di-secondary o e leng gore gongwe o na le dikgang tse di saletseng ko morago ikamanye le ba ba tshwanetseng mo ba neele dikgang tsa gago di goroge re taboge ka tsone re na le lekalana le lengwe le ne ke le supa la gender and human rights le e leng gore jaaka ne ke supa re na le moruti mantumo gare ga rona e leng gore gape ke counselor full time counselor o lekalaneng lone le la rona la BTU ga o na le sepegela se o bonang gore o imetswe o iretse lone lephata leo bona yo o tshwanetseng o tla go refera ke counselor e leng gore o tswa sekolong ga se o tsebeng hela go teka gore moruti tla o thusa nnyaa mme le baruti ke a tlhaloganya gore ko dithutong tsa bone tsa boruti
ba na le tsone di-module tseo tsa counseling ke ne ke sa re ka lepe ba kauleng ke a leboga halala bo teacher halala ke a go leboga me from BTU ke tlo go kopa pina go tswa ka go lona beso yana go itlhela re hetsa ke kopa gore le tlhabeletse pina ka ko kana go lofa re mmogo mo tirong ye a re ntse we are celebrating botshelo jwa mogaka e bong lesego mokgweetsi lesego mathotho mokgweetsi a gore mo pele ba gaetso re name re emetse go utlwa botlhoko fa le ra mo celebrata re bua tse neng a di dira tse di monate nna ke mo gakologelwa a beile magwinya ko business studies ona o itse gore nako a teng o ne a dira tiro e o itse gore ka bojotlhe jwa gagwe le bana ba itumetse a ba ruta tiro a ba ruta business gore magwinya a rekiswang a ba boleletse gore bo bona ka go kolotisiwe ne ke kgona go bua ka kwa ke re ke a kolota mele mo dila re ha go kolotiwe so ona a le senatla jalo ba gaetsho a pa magwinya le ba fresh ke tlabe ke ikobile ga ke bone kgosiha ga ke bone mo parlamente ke tsela gore mo councilor o ba representile ba gaetsho ke tlabe ke tlutlile councilor o ntshale morago ka ko bosetu ka kwa councilor o tle go buela ka kwano le nna ke apere shate ya bompase ke be ke metšhisele boje ka fa kana ke bone sorry ka Jesu Kriste bikira lo ke mo tsamaisa tiro go tse di kgona go ipakanya ba mo go na le sengwe senyana se se sa matsintle ke shupe jalo gore ga rona le ba mo politiki le go sirele ba le teng go se bua go morago ke mo ja morago rona re bua go pele ga go se a se na go bua re ka se bua mochomi mo wa ikare fructus officio kana hadi ara ba bone ba go ka se re o te ga go se a bua ma ke le mo re fela lo te ka o le protocolo e le mo re khante ka re la me la ke o le o a te free solo wa ka tantu re le bonega ke lo mpresela wa ma go batisa re le bonega re tsile go celebrate o tshelo tota go ga mmeresego lesego wa mokgweetsi o ele gore dibui di mmuile tota a fo a neng di moitse ka teng a fo a nantse ka teng e le motho o ne e leng gore o bua puo e tsepameng wa tlhamalla ga bua e le motho a na rata bontle le botsogo le kgarebe le lentle le ruri mme mokgweetsi me o tsene ga me mo counseling ke ne ka kopana le dikgwetlho mme kgwetlho kgolo e nngwe e go bana lone e le gone fa ga mokgweetsi fa o ga bole sego e le lapa le le gore re fitlhetse tota ga pula ena go sena fo go ka tsemegang teng le jaana go ntse jalo ke sa re go fetogile mme le rona ka go counseling ka kwa
go sena gore re ka reng re fitlhetse go sena le ga e le sepense re ka se dirisang le didirisiwa e le grader A1 e le lone issue leng mme le se go na na bua le nna ka yone ka seemo se teng e ne le se le se go fela le sister wa gagwe maybe Smolefe le baagisane ba ne ba nna ba nteletsa re le buisane ka bone fale ke isupe jalo gore lesego ga re simolola kgang go na tlhaballa e ke ka bogale to ka no go tlhokela gore ka nne ka mme ya re go ntse go ya ke mo tlhalosetsa seemo sa bone gale ke mo tlhalosetsa seemo sa ko counseling ipega mo bona ra go ditlhong ene le mo counselara wa ke le mogile gape le o mo committee ya works e le tsone tse di na le ditsela kana e le ena a eteletseng pele ipega le mo honorable mutisa chair wa council honorable Rantuana ile ene le mo golwane o ka metseng di project e ba buela ka bona go fa le gore ha wa siama ha pula tinele go nna jang mine re tse re bua thata le sego ke le ka mo le pulisa gape gore re ile di dirisiwa mme la bofelo le tshwanetse go tsena mo jarateng ene ke ne ke na le bodiredi ke 2 or 3 weeks back ke na le bone bodiredi wa council ba John Roads e le gore ke ba ra ke ra tlhamale le bone go because ba bua puo ya roads ya engineer e kote e le gore ke ba ra ke a le nkwa le tse ba tlhalosetse gore eng mme a re tsena go ra bona dikoloi tse pedi di tswa mme bone fo ga di tswa di le batho go le ba go mme no mo tshokoroko e be le gore ba renda go ha ba re semo a re se ka tsena re tla na betla re tla go ba tlhalosetsa gore go ntse mme ba ba itshoke tswe mo yone eo ke la gore re setse morago le ba golwane ba atake ba tla be ke ntse ke na le bone ba seemo sa bone fale se se sa nnang sentle ke gape ke shuga matsogo gape ke ne ke le gore ke tla bua le ka sone security gore go na le yone go bane go nna yana mo gaolong mo tle ka bophara ga re kopane go nne le ba ba dinala jana ba ba tango go senya se se le teng ye go male ne re tinetsa dibeke tata ka go fokusa go rana teng ke likile seemo ke le ka seleta seemo sa gona yana ka reka di reflector tse dintsi ka re bontse yana ka di distributor ga lebelwa ka nte mo go bona gape e disitse dipudi ka pokojo ya re tshwanetse go di bona ka tsela gore go gongwe batho ba neng ba tletse fone le bone ba ba dinalanyana ba ke neng ke di banela mme ke re ke tla tla ka tse di setseng ka weekend ke kope bona mokgweetsi gore e nne bone ba ba neelang ba ga bone le baagisane gore e nne bone ba ba lebelelang dikoloi ba fapha gore ba ba tsile go theogela ba ska ba bona go ba ska ba bona mo ba go batlang mme ba se mate se ka nna mo teng ka gore nako yone mmaba ke re amoya wa ga le se go mophetsi go ba ka kabiso go motsegang ba se ka le tsala go ra mophetsi le sale le tshwaragane ka fone le tse le tshwaragane ka teng le tshwaragane le bana ba ka lesego ke makebo go morago mo ga le se go ba ka kabiso ra go leboga honorable councillor pele ga le ntsha pina ba gaetso ke re ke go beka ka mpa e seng ka mangole ba gaetso ke batlile go dira phoso go se ke bitsa bahiri bone ba ga lesego go tswa ka origineng gore ke phoso e leng gore lekwalo la me la promotion ga le kwadilwe le ka nna la bosetlo go bona tota ke a goba bebame ke re a lekwalo leo hela le la promotion le se ka la bosetlo go morago ke tlabe ke biditse mogolwane
go tswa ka ko regioneng le ka montshetsa pina ba getso ke bahiri ba me tota ke ikobile montshetsa pina le gone e mashela botsadi ka Amen. Yeah, you better. almost 2 decades. Rentsere mo hirile a re direla. Mme a re direla e le go ta go ruta ngwana le go tlhokomela ngwana. Tiro e leng gore o e dirile ka bokgabane go ya ka dibui tse di setseng di buile go ya ka mekwalo e kwadilweng. Re re ka go nna jalo re latlhegetswe ke lesego ba gaetsho mme mothala wa gagwe ga wa re latlhegela. Peo ya e jadile mo baneng ba rona ke peo e leng gore ke e molemo e tla tsogang e ungela lefatshe le go ya go sa putile. Jaanong ke re jare ba lelapa la bolesego ga la latlhegelwa le le nosi re lela le lona botsadi lephata la thuto le latlhegetswe ba gaetsho mme hela ka mafoko a makhutshwane ka re go motsegang a moya wa ga lesego o robale ka kagiso ke a leboga. Amen. Ke dumela gore yone ka tsele ka pina eo e tla re emisa moruti wa rona wa letsatsi yo o tlileng gore kgothatsa bagaetsong. Ke kopa gore ga tsena a tla go rera Jesu jalo a rotlhe re nneng ga batshe gate at the mentioning of the name Jesus every knee shall bow. So a re mo retse njalo ka tshisibalo moa o buitshepo o gone ha moruti sebaka ke sa gago. Amen. Kedemikian diucapkan di dalam nama Yesus Kristus.
sengwe le sengwe ka ga tlase ga letsatsi se na le motheo wa sone. Go na le nako ya go tsholwa, go na le nako ya go swa. Ke moreri Ecclesiastes 3:1 and 2. Samuel 30, 1 Samuel 30, yare 4 yare. Mme Dafite le batho ba na bo ba tsholetsa mantswe ba lela go hitlhela go ba sena nonogo epe ya go lela. Ke tlola la go 6. Jalo Dafite a ba le mo kutlobotlhokong e kgolo, gonne batho ba ne ba batla go mo kgobotletsa, ka gonne dipelo tsa batho di ne di utlwile botlhoko. Monna mongwe le mongwe, morwa le morwadie, mme Dafite ene a ithathagatsa ka Morena Modimo wa gagwe. Mme Dafite ene a ithathagatsa ka Morena Modimo wa gagwe. Go ha go buile batho ba bangwe, mme le bogatla bo bone bo le ruteng. Go re go hela te he, Lesego was a beautiful girl. Hey, she had beautiful legs. Yes, she did. Hey, this stiletto tsene di sa palangwa ke dikgomo. Stiletto tsene di palangwa ke maoto a mantle. Le ena a ikitse. And there are 2 girls who were in the stiletto. One mongwe ke Masego na ntsa tswa. Ke whatever. Me ngwanyana ona a sa utlwe. Ona kana ba ruti ba tlotlo ba buihiwe. He ona antalla ke mosimane wa gago. Me ne ke senosi ne re le babedi, o mongwe ke o lo bidiwa Mr. Tafauli, ne le vice principal ko moedi. Ona re talla ngwanyana o on Friday. Ruta o ba mitsa mamoruti ga ba re mamoruti go ka re ke mosadi wa ke ya ke Ruta on thare he let's see ke tso tsola ngwanyana ga go mahabane o ga tsoga sentle in the morning on Friday. Ga ke letse re sa bona botshelo mo go ena. In the afternoon, I hear Hore, Lesego has transitioned. She was such a beautiful soul. A free spirit. I kuela hela, jaka kabua, meaka kibua, na haile mna le Shadrach tafa, kiyo, kiyo kama kadina wabahuwa. Ona sa rebe gope ha le ha receptioneng ha mo le moale ntse re ka tla teng ho o tla dire welella ngwanyana o. That was Lesego for you, a free spirit. Lesego was not only a free spirit. Lesego o lolento ka lobaka le diteng. Ba ngwana ba sa itse gore ga gongwe o tla re kana gore di matlatsa ga gongwe ba ithaba nna ke lofile hela ke sa titiro. Ga ba itse hela gore ga gongwe hela ke tsoga maoto a me a nna gore ke a gana go gata. Mme a sa ke e le a lot that she was going through, but the smile monyenyo wa gagwe go tshega ga gagwe go
tshameka ga gagwe go ne go ka se ka ga go bontsha dilo tse mme le go go gompieno la re go na le nako ya sengwe le sengwe ka ga tlase ga letsatsi. There is time for everything under the sun. There is a season for everything. Mme motho yo botlhale ke o itseng gore e ke nako ya se ga se ya se ke gore ha gongwe o kgona gore o dire seo se se senang molato ka nako e seng yone se bo se nna le molato. O kgona gore o ska wa dira se se tshwanetseng ka nako e tshwanetseng e be le gore ke molato. For everything under the sun there is a season. Mongwe le mongwe o tshwantse gore a itse gore ha go te what time is it. Aba kgona gore a re e ke nako ya go opela, e ke nako ya go dira se, e ke nako ya go dira se. Mme mo diong tse tsotlhe gape gona le nako ya go tsholwa. Problem is hela go tsholwa ke seo se se maswe ga e le gore go swa ke seo se se maswe lesoga le ka ke la nna teng ga go sena go tsholwa. Ga o tsholwa o itse gore loso o etla. Ha o nna le ngwana o itumela ka nako eo o tshwanetse gore mme o itse gore there is another season mme e etla. Gare ha ka gonne Modimo a belompetegetse borra mokgweetsi nako ga e laolwe ke motho le laolwa ke Modimo. Mme mongwe le mongwe a rona o goroga ha leng teng ha gongwe re utlwa botlhoko ka gore bone ba re ba ratang go hitisa ke bone ba e leng gore ba tsamaye. Mme ga se mo hela ko gore ha o rata motho thata ha gongwe o kgona gore o utlwe botlhoko phetelela ha dira se ke re batho ke re when you feel too hurt by this person it's because you love them deeply. Motho yo sa mo rateng o tseneletse ga ka ke a go thusa botlhoko le ha ka dirang wa re bontsha motse mo perong. But the people we love deeply we are hurt. Re utlwa botlhoko ga ke re batho ba re ba ratang ba re utlwisa botlhoko ka re ha o rata motho thata ha dira selo se neng se ka dirwa ke motho yo o sa mo rateng thata utlwa botlhoko jo bo tseneletseng. Go tshwana le loso hatla mo mothong yo mo ratileng thata e nna nkete go tsewa bone hela. Ka re Modimo ka re thusa gore mo dinakong tse re ipaakanye le rona gore e tle re ka nako e ntseng jaana le rona re ha go buiwa go bo go sa tlhabiwe maina. What to say to all of us here gompieno gore mongwe le mongwe o tshwanetse gore a kwale buka ya gagwe. Mongwe le mongwe o tshwanetse gore a kwale mahoko a gagwe a kwalwang ko morago ga program. Sengwe le sengwe se o se dirang o latlhela a sentence mo mokwalong wa gago. Mme ke batla go hetsa ka mahoko a ga Dafite ha ba Maleka ba tlhasetse ba hisa motse ba tsaya basadi ba bone ba tsaya basadi ba ba Israele le bana be bo le gore Dafite ha tla o itlhela motse o shele basadi ba gago ba babedi le bone ba tsamaile ba tserwe ke batho wa lela gate ba lela go itlhella ba sa nne le thata ya go ka lela. Re mona konye e leng gore batho ba Modimo ba lela go itlhella ba sena thata ya go lla bo ba didimala hela e se gore ba gomotsegile. Me gate Dafite ne le go bona gore mme Dafite a ithatagatsa ka morena Modimo wa gago. Ithatagatseng ka Modimo. Batho re ithathagatsa ka dilo tse di harologaneng. Bangwe ba ithathagatsa ka diloge tsa boboko, ba ithathagatsa ka dikatse, bangwe ba ithathagatsa ka mesunkwane. Mme Dafite a ithathagatsa ka morena Modimo wa gago.
morena yo ke eno ke mo neelang batsadi le batsalwa le lesego gore tse dingwe tse ga di ka ke tsa le thatagatsa ga gona moruti o ka go thataгаtsang ga gona moprofeta o ka go thataгаtsang ga gona ngaka e ka go thataгаtsang ga gona madi a ka go thataгаtsang ga gona sepe se se ka go thataгаtsang Dafite ene a ithatagatsa ka Jehova modimo wa gagwe tse dingwe tse di a hela moruti le ene o tla swa moefangeli o tla swa moporofiti o tla swa ngaka ya Setswana e tla swa madi a tla hela nkoloi di tla thula di swagala mme modimo ntse ka bosathutleng modimo ke a le monela bagaetsho a le tshegetse a thatagatse magwejana a lona go se ka ga nna lope yo e reng jaaka go ntse jaana a utlwa a tlhaela gope. May this Lord continue to strengthen you. Ga go motlhogo I know maybe le ska la pateletsa gore le gomotsege ka bohego ntho e tsaya nako go bona. It will take time. Ona le nako tse mo bojosing jwa gago tla ithang gore o hodile o bo utlwa pelo e nna botlhoko go siame go tshwanetse go nna jalo mme ithatagatse ka Jehova modimo wa gago. Modimo a re sogatse ka leina la modimo ra ralela morwala mo boitshepo a go nne jalo. Merapelo e simolola ka 5 o'clock mme phitlho ke ka Saturday jaanong re a botsugong ba gaetsho ke dumela gore moruti o buile mo gontsi ke dumela gore o tla re fa thata e ka re modimo ka re fa thata e tshwana le ya ga Davite a re fa thata e tshwana le ya ga Gideon. May we can do everything through the Lord who strengthens us. Hallelujah. Ke tabo ke netse mara metsana ka pina yo go tswa ka go lona gore a tle go fa vote of thanks. Amen.
le tla boa le opela gape go na le khwaere ya moeding ba gaetso tla be re ile phoso ha ka ska ya ka go opela ngwana wa rona le ka ipaakanya ga ba ntse ba opela yone pina eo la hetela ka kwano moeding ka pina moeding college. Ba tsile jalo ka dipalo tse di go godimo.